Orori yaingira kiara-ini giki aikari a Karendondo mathira kaunti-ini ya Nyeri maratara ni mongererwo munungo muru uria marauga nduratuma makome wega. Giko kuma matura matiganite kaunti-ini ya Nyeri gikoretwo gikirehwo guku thutha wa kiara kia Asian Quarter kuhingwo na riu aikari marenda ona mehererio mborera ino. County government kungihoteka macharie kundu kungi matwehererie matige guturehera takataka tondu ni tuthumburite muno. Makorwo mahuti ma municipality wa Nyeri makorwo mari na ndapu ya kula maritaga na kuria kungi o andu methero ndapu yao akorwo maguku ni maitwara ugo matweta maititwo na matigaitwo togori maraititwo ha. Thina wa ugima wa mwiri na makiria kuri ciana ni mamwe ma maundu maria aikari marauga matunganite namo kuma o riria mubango marauga maregete kuma kiambiriria ukinyanire. Ni mararehe muruke moru muno nginya mundu ari toro tuiguaga ta kioro kia mundu gikiyurire twarikia kuhuhia riera riu riothe ri mundu no kwambiria kuigua atari mwega mwiri. Ciana ona tungiroka dispensary ya Karendondo mundu ina kiuria roka dispensary ya Karendondo ni ekuona ciana ikirokio kuo ni uria irwarite. Ni moritie ruhonge rwa kurumbuia maria maturigiceirie nema ruigirire kuona ona njui iria ikuhiriirie ni ciambiriirie guthukangio ni giko. Rui rwega chathirire u ona ndwa kianda ndiramenya ni ate mareka na tiramenya mai mararuta ku ni uria machaka mai maraikuruka kou magathi guthukia. Itinga riao rikitata nduku ithatu to maritite makahinga nginya barabara koguo na andu amationa gwa kuingirira na ngari ciao. Kiara giki giathamirio kuma kiharo-ini kia Asian Quarter thirikari ya kaunti ya Nyeri ikiuga irenda gwaka gicukiro kia bathi handu-ini ha Inooro TV njitagwo Gathoni Wanjihia.